Nahisemo neza gukurikira Alphonse Sport TV nk'ibisanzwe ni New Sport Update. Ku munsi w'ejo ku isaha isa 8 ubwo twahereye muri Afurika, mu Misiri habereye tombola y'amakipe yabaye ya mbere iwayo, ubwo hatangiye Confederation Cup, CAF Confederation Cup. Ikipe ya Rayon Sport iza gutombora ikipe yo muri Cameroon, Centre Sportif de Yaoundé. Umukino ubanza uzabera muri Cameroon hagati y'amatariki 6 ndetse n'amatariki 4, hagati y'amatariki 4 ndetse n'itariki 6 z'ukwezi kwa 9. Hanyuma match yo kwishyurira hagati ya 11 n'itariki 16 z'ukwezi kwa 9. Izi kipe zaherukaga gukina muri 2015. Ikipe ya Rayon Sport yatsinze imikino yombi. Hanyuma izakomeza mwizi kipe, ndabutsa ko izahura n'ikizava hagati ya Atomic Ngome yo mu birwa bya Comoros na African Black Bull yo muri Mozambique. Bivuze ngo ahangaha Rayon Sport itirangaye ikomeje gukina nk'uko iri gukina, nta kabuza Rayon Sport ishobora kugera mu matsinda mu buryo butagoye mu gihe yabikomeje forume irimo. Twari dutegereje rero muri CAF Champions League kureba IPR nimba iri bwongere gutombora amakipe yo mu Misiri. Siko byagenze, ariko niyo nzira muraza kubona forume uko iteye. APR FC yaje gutombora ikipe yo muri DRC, Les Aigles du Congo. Abantu turishima, abafana bayo barishima, kandi impamvu nishyizemo nanjye nuko ni ikipe yacu, kuko tugomba kwifuriza ibyiza. Izava hagati APR FC na Les Aigles du Congo izakina n'izava hagati ya Asport yo muri Djibouti hamwe na Zamalek. Kame murumva ko n'ubundi tsira cyari mu nzira za kipe zo mu Barabu, ariko mpamya ko bitewe n'amakosa bamaze igihe bakora, APR FC ishobora kwikamata ikaba yakomeza mu bindi byiciro. Rayon Sport rero mu gihe iri mu byishimo imeze neza, kuri uyu munsi raza gukina na Gor Mahia. Turaza kureba nimba ari bufatireho izi momentum, iri bufatireho ibyishimo n'izi forume, ikazabasha kujya ku mikino nyafurika yishimye, dore ko yagize igihe cyo kwitegura. Kugeza ubu ntiratsindwa mu mikino yose imaze gukina, imikino igera muri 5. Uyu munsi uraba ari uwa 6. Reka tuze kureba uko biza kugenda. Aya makipe rero yo mu Rwanda tukaba tuyifuriza amahirwe, turebe ko uyu mwaka nibura tutakongera guseba nk'iminsi ishize. Reka tuze kureba uburyo zizitwara. Mwakoze cyane gukurikira Alphonse Sport TV, ndabashimiye cyane. Mbibutsa gukora subscribe ndetse no kukamenyetso ka bell kugira ngo ujye ubona inkuru zacu, ndetse mudukunde, munashyire ibitekerezo byanyu muri comment. Murakoze cyane.